Shana. Yini la iphethe lapho manje. Umitele ini wena? Hayi man, asubehave man. Phela lapha Lesithuthi bathi solo simekuseni lana. Simekuphi? Basolo simela emgwaqweni mos. Yamshana sulahlele lokuphethe man, kathi akuphelile man, kanti kunjani? Ulahlelana la phasi. Athathe samina lekule. Hayi la malume. Lalele mshana. Simelene sithuthi akhambile sithuthi lana. Yewena kunikise ama-order phela lapha. Kana wathi lethi la Pizza Paradise nangabe uthenge more than 100 rand bese bayakumixela. Ngaba ipizza khona le tinto lotibonako lesifaka la lesimisela icustomer phela lapha. Kana unjani wena? Onye lo deliver le order nyanga. Kanti ngiyahlinganika intani kanti mina ngihlinzisa imfane endani. Oh, Manje okay. Mshana lalela ngifuqa la ngemumva manje ngeke lekudlala ungidlalisa. Ungimithethe futhi sithuthi. Awufuna sithuthuthi mfana. Awufuna sithuthuthi sibaka singasithathi. Hayi malume. Tshela phela ngihleki mina. Aphathe malume ngeke ungimitele nto lena. Sayinde lephikako manje. Hayi malume, hayi. Mfana athi ngikhuluma nawe sifuqa lesithuthuthi nyalo ngifuna mina order kumele ngilise Shoprite ngamanzini. Hayi malume ngayasifuqa sithuthi. Transfer kanjani? Awuyekela phambi malume. Futhi yini wasawuthi yemfana.